Na tuambie na mwe quality ethi muka and then masturbate iyo yithi madam lady ana pastor iyo yithi ethi amuka ega kitendo kiu ona ndiko na kuimagine so akulete aterekeata akangole demwe ai kindu kitu nawe na trust ya masturbation is a serious problem. No, it's very rampant. Be ando inge muno makwetie kiu. Na kwiza kweli amuka iyo imaanisha actually muka tu aeka u. Na no ndiwezi yo mukwatia. Kwa kila nyo mwandivice eke step 1 ni unena nake. Na Ngewa na muka amukole ne kumyanisi otamyanisi. Amukole kana ne kumyanisi otamyanisi kana pia Ngewa ama nondo tonyo mutedia. Cause ni patonya ko ketho nake muka no ku struggle. Wona ataeka na yeye na mume. Labda nake no ku struggle aye mane kuweka. Nuto ya kwetho amanza undo tonya kuweka na ndesi. Na yuno ndo mume no mwonie na niweze mume no manie. Ni Ngewa nesa. Ketumi uzuni mundu wina thina na no kwenda otedio. Kana medicala nei atonyo mutedia ata. Either athikwa counseling kana Ngewa na mume na mayewe no londo tonyo mutedia. Izu no yo solution. Nuno ningiona akabubwa ndatetheka. Wa ndisende mwasi obina. Sibina. Masturbating na saizu mitela utoma kwitha wimienda wina yo mumba pau kwa kumwidukisia anyway 0703663183 kwa katamba kwa sa simosiana undomona kwa ala tunena kwatiania bamonekana withi thabe kulyo wi na yo ni wasongi kakuma kula kwiyetala mai tukiyo ni chao mombe misingi ni ya thayo ala mwende na utuandikia mautumani shabikita wa Alexaito wa Sengani ndo mwana shabikita wa Evans Kativa. Thank you so much kwa mautumani asu ombe ala mwende na kututumia baba moko mbia masi ivini nituamina gelesie pasa sana na muka Mano zete Juwe Nero la vira di studio ya ndo dregi ya mwagi nwezi nomambe yako ya ndo lomeka la kuma batine kila zia mama mbezi makakwara nyoka za rangi mekitata Bela estate nima Baba Bela estate nzima ni makwata nia ni makwata niondwani ni anyway so yazemoni mamina ngelezi pasa na mukasana ulongini shabigita wa Isaac Myoga lote siya I congratulate job masi ni mokwa jenesa asante sana uzuku tu yani mamina ndimu wetezitwa Alphonse Mwangangi senior kasi ya MVN na uko smart keep it up asante sana Jesus kivuva kile sana Edwin akasaka ngoni tewa mwe kile tikiseo kimanza wa kanisa ni pasta kanano numbe kibeti koinange ile kuliasio nuko nanzungia isungene kwa nanza na inge college bado akasia mbona mundu temoka akwa wanai na noitha amuyo leo twana nondo wetu misiake bethi na mbona ndadika wana ndaiya that is a same person is it really important mundu ziko na kana kumanda muka na pia tito kwenda muka lakini to mutethia kindu chambe wathiu manda mundu akwata mukaba lotinda thotinda ko inange o mukwatobo nuto no kwatobu na maisha meni magembo mama thembo ko inange matema sio mundu mbe usuni mundu amani ya umeingi ndumuyanisia we ndumuyanisia na kama ko inange pia na ndu numanga no mbingi na sinungi kuka kunia wokelele kila muthena na no tiwo anytime especially when the water na mbesa nondo ningikila mtu wako inange ni kumanda mbesa no kwato mukabu the level ya kuno yesu muke kana undu muke mako inange meka na kukitana sindu ingi na pia ti lazima ndu kitekela mundu to makwata muka kanisani na kindu chude kithitwa kindinya akili cha mukola ona wapa utewa kanisa kuzoania wathi kanisa ni wale kwata mundu muka ndo zimanda uzima lotu kwina bambe yusio kala kimbi with jamu ya njone train experience mukola wenda kanisa ni manda muka ukethi ongi ukio manda mume makoza nawazo maka pena ni jogwa kama ndo mas utewa ngaito na nge oge do manza chao
ogiro manda mundu yunga iwona wicho so ya ndamake ko wetha ndi mundu wa kanisa ndukabanga uthi manda mundu muka kanisani kwanza imapetio manda mundu muka paloti nda mundu siwe mukekalanya nesa nundu kilabu mmanzilebo nundu kitindo chenu nikibyanene lakini embo wenda mundu muka musio niguo mekanisani alatangie nasio mai wathe lakini we mwene ute mutangie mutike kalanya nesa ona wa mukenga wa mutwa muke kalanya nesa tuta mituo yaku na yake itisolikana ko umanda mundu mukapaloti ndana bala wendete etha wendete ko inange bandhobo etha mundu wa kanisa manda tu nunkwata mundu mutoma kwikalanya ndani zokoni umyo ndani zokoni manda lobu nunkwata mundu musio ukwelewa mutuo waku na tabia siaku na witho musio chakeli nikicha mundu me aliotwana yukwata njake thio kitu cha kamba mundu ni muka mundu ni mukona ni wa kamba tene mayaze abayani ni mabana muka mundu ni muka na mundu muka kunyanya na mituo yito ya kamba notumawe we mundu unengwa ndaya mundu wina musi ando maituma ni manenga ndaya mundu ungamite musi uko thenu kwanaka we mutongo na maundu angi secondly mundu wina muka ni faida kwa jamii nundu mukosu no kusiasiana ila situ ikwate amuka ila sio ikwate amume kwitu ukona kwa uwe mundu umeote mukamala maingi woneka aute baita nundu be na keli weta mundu ume nutwae tumaituma kwate amume lakini yuwe thandu kuna maundu asumonthe woneka ute baita na we wakibuthia na nigwa amathika wanaina makekiwa mau baga makewa bekaze ondiengete yugo mundu ume okelatene kutona atuka we zobeane amu daki nakabuthia 0703663183 chandawasa makolio eli aratu saa sita tali tanateka inya na wazazi wa maina matuke muno by the way chandawa simu siano ndo manama education kanatu mine pole sana nambani ya 0703663183 na 0751992994 ndobona simosi ya ukoma ndino anataka isu inya asiatela bayi kulo yiti aletaban person ndo kunenga assignment yona madam Lydia pe umwa tu wa quality kule bana na mwene ngoyo bitana nende na ilikana akonende simwaka asia akakolia normal size ya mutiso niyiba ndondo we ona atamwasa mono na kila ibinda alina kiwechake muya no kumumesia so enda umanya normal size ya mutiso niyiba laba tuikabe ndo meke ya wangome umundu alito ikuiki wangome abicha kana ena size yana ata ndo ase amabinda mangi alina kiwechake muya no kumumesia so akula sia normal size ya mutiso yale tokwidwa lili ala ko ilaingi ukatolesa ne normal size yale tokwidwa anata nikana withe no asungika ni wetu ndakesa uko na ingi simu banondo akonete kwesla simone so next time etuko muzunge yes hello Athiani chenena nao maka wasema wine kule winayo Ay, okay, dan mundo na chao. Sawa, go songewe. Ikule ni mai kwa pasa. Inawe kona kwa tia nondo ya sia ni chauke dana thino ketha muno na mood wenu watu meandimo ndinge eso sio akamba tuthiuka tukathiuka vandu va ukothome lakini wenu Ngewa bika baithina yuna hasisia thina wake kilokwete ya sia mundu wenu kamusi na ndena mood
either ya muka kana ya mume ona maundu manze ugwe peo sindu mbingi tona kutuma mundu atenda na mood lakini muno chambe nutona kwithia mundu ucio ena nundu ndakwase bena thina wa organ chake zina thina kila thina imuke na thina ni mood kwa hiyo nutona ya kindu chambe mostly with high stress ukethia ena maybe wiani ena stress mbingi kana pesa sindu sio musumbu wa akili na sindu cia muthemba ucio ukethia ena stress mbingi kana a kind of a depression na akili yake ni yumite maundu ni asu kila kingi ni maybe imbo na medical condition and dese maybe infection kana kindu kingi kana with mume kana something a kind of a trauma na niwoni ucio tukwasia in that anwalo sia mundu a psychologist na possibly ndakitali nikana kama na either pena certain problem stress pia nitona kwetu ni tuwetie kindu kichakwe mano ukethia muka undu mwenda kana mumi undu kuigwa nundu wakala muku kana undu wakwikie ndu kuigwa wi mwenda na kiuni kitona kozio ukethia ndu kwenda jam ndu inapata nake so I think izindu sindula mostly important sitona kweta mathinazo na ni mitukisenda tika niona inathela ni saa 6 cia utuku ni ndani kana tumine ndeto cia muthia Madam Lydia na kuma bauna kipasa nukwethe wetu ndeto cia muthia na itina baua ituboya ni kana withi ni twamina muthenyani wa omonthi ninaikuwa tuoka na mitukisena watetheka sithi wasibo kana maukulu mepo metho matana kito ndo wakara tuya ukite ni twithia otikwatiania so Madam Lydia ndeto cia muthia ni mubya muno evukizia maitu nendo mutungia mubya nundu wa kwekalena na itu mpaka kumela kipindi cha mbeiye mpaka saa usu twabika na niwe kwati wako kana discussion ila twithitwe nacio na through kusungia kwa mokulio na unena ni ula twithitwe na uba studio kana nuende no mutethia na no kwaka misimbingi ya education maitu na kila kimana ni twende no boyania but pia kila mundu apply role la yake ethiani ibeti nizie gondo ibeti cia ile kwika ethiana atumia ni maile kwika ndo megondo atumia maile kwika na twezubiana ni kwithia mizie no itu na twananga no ithitwe yanangia na ndo nacia twende no boya ni kananga iya tutethie twika balapa itu ni withe ni watutethia twake misila itu ni kana withe ciana citu sina bandu basio ba kwikala nundu mizi ya seuba ona thitu egethia ya seuba ngai na mwathime komainesa pasa ndeto cia muthene ndo wituboya again cracking on top of that first ningo no tungia education maitu mobea ndo tu education na kule makuli mateukia nundu ukaleo kule bakuli mama ndo alokuigwa mayo sumbua kana ndo alokonda kuelewa ndo tetheka kwa ningo no matungia mobea muno nundu wake chake leo tono ndinda na iti nikana tutunge imisi tukwingai ngai kwa ngai ko yasia na mundu wondola waite musi wake kwa ngai ndale yako no sio wa ngai tutungie imisi itu no we sindu isu tuiwa sia na tsiukundi wa sindu ndukuma vibrator chao na siana ite umana kibaba kwenye cha mundu mutwaye no te mutwaye ndo bendo likako watwaye sindu isu sia no misingi ya ngai misine yitu aingi mayakite tutunge isiana misingi nesu sana bandu mamoika mabundiswe na maibundi wanesa ndeno ambibidia na alama twanite matibundisya ebukuni yebeso kilungu cha katano so amingole ne moasia inibanisiye inyu omwe kwolonge ndino wakikio changai misi mingi yanangwa nikulia kwinibanisya kila mundu enda kwigwa eyulu na niwe wisi niwe kimaniso so atu yake manimetio niwe wisi kila kitu niwe mumani na kionge ni mumani kibeti yote achombatie ko mume nake no thati ambatie ko yote anitwana musiusu na asira itebalasi na kuleo mana kwekeania na kwinibanisya kwa alama twanite mama ne kwinibanisya ukaisia kwanza onandwa alama nda kitandani menibaniti pedha beba sio mundu medha na moyo mingi nundu bena kwinibanisya na kwitikela na wete maundu masio na maundu on the tutona kwika twa kamese yitu na metwano yitu misingini ya ngai na niyo kitu kibindi kikitwa misingi ya thayo nundu tienda kwete thayo thayo thini wa misi yitu kila mundu tukwate thayo na thayo tathela